Jotono lamsawo jenebo Smile TV channel. Ojoro TPF tai tipramot habai je khek laimani main reason tongnai takute buk song pusiang kai abno ang clear kai ani mote site rana musung TPF songni mote je tangai chini jaga tongmani no sung phatarni phaine illegal immigrants rong ranai in the sense sung greater Tripuraland nawoi jodi site kaisang thanga kai illegal immigrants rong orno tongnai obni bagai sung gosia oboke TPF ne ko tipramothan koktamo sung wansarong no rohor manliya abni bagai sini sung site kaisa tongsiwana greater Tripuraland samai boroni borok ron tongsidung o kok no base khlaino TPF ni wan somo bai tipramothan wan somo pherlai ojoro khiklai tonglayo o kok no joton clear ndi je greater Tripuraland nawoi sung site kaisang ka matlab no wan sarok site kaisang ngai borok oran tongsinai that means one kinds of surrender khaimani klayo according to the TPF ni nasik mani bisingte sung ojoro sung am public tongnai rok oko clear ang thai tongo eba wan suk thai tongo je sung illegal immigrants no rohori da mano eba mania rohori mano nga baike mano rohori maya ka tangi maya oko clear ang thai tongo hiaba je kono leader kaisa kok samani no base khlaino sung bini phasing on the box ngai sudo mokol mukmoi him thai kroi because kaisa leader ni bisingtino history o kahamungo eba kahamungo tumo sini leader hamiao soitalang agai sing joton hamiano klaina tumo no leader kahamo soitalang agai sing kahamungo asa kun doubt kre keba ojara bugo gran bisingte je greater Tripuraland je sani tongmani tai TPF ni bisingte je greater Tripuraland no compromise demand khayawoi je illegal immigrants no rohana ni kok sai tongmani o jaga pher laimani bagino ini 16 December hai kaisa korna ngi dong tai norta wansu di ageo thangai obo gotna ngla obaite gotna ngla because je 16 porjonto compromise khayani bisingo kok milian ngai gotna ngi tongmai babu kok kha as a am public ngai sung bobo kaham bobo hanya abo perfect sinani nango ani mote ange je borok kutung tiprasangai ojoro bubugra greater Tripuraland sanai je demand khai tongmani a demand no khayawoi tumungo sini rights ni mote according to the merger agreement ni mote sing base khlai jodi demand khai jangkai central government automatically ni je kono solution ni bagai nor khai di bahai khai je sajago boka sanani tongmani ajaga particularly sung demand khanya sananga sung automatically khaini se abuni result man so jago kaham ko ansumi nakin ke direction samni sa saya abu clear no jab hasi